Ka Saint Michael Higher Secondary School Umsning kawe nagi school kabala pau ba Hariboy district. Kanega school kabala seiru ya shibun ki khna kibala nanglastat bat kibala pau ba haka imlang kasalang. Haga shipotre unaiwing araja arpuar kanega school kalayo ban rakhe Children's Day da gajing ipu iping kabala ishimbanta na do kinong hikai ki khna school kanega school kibala airu ya gijing ruai gijing shat kumshibanta ban le kamen ha kanega singi kerpang ki khna. Laidan langru ki sister Father Pius Syadap u Principal Kabalawan College Iba Primson Makodo u Kertong MLA House Nam Araja Arfulai na umsning kasuwensi na kaparti HSPDP kum ukongsan u belasya khot kerpang haga negasngi bat giwe. Layo ru ban pli ya laboratory Kabalawan College da ukongsan haga negasngi bat lakarsan ru ya ganega laboratory da kapisa silak tengka kum sibanta badang panbahasusu ya kijingdon kam kanega laboratory naga banta kijing mentoy jongki khana kanega school. Nakaliang u principal kinong hikai bat ki khana school lakar ku kerdo bat kit bok kit riang ya iba primson makdo ba inpoi sya kathong jong ka jingjop khnang bakan long ka jingkerku ya ko umsning konstituensi bat ya ka district hi baro kawe namar une usamla udon kathong ban kan tiu ya ka pule ka puti bat yale banwan ra da kislam jaka pule ki babyang kumbalong sya ki paper ki jila kari India hajin ka jingkran na ukongsan lai kublei do sharman bapnya ya ka program balapan kut da ka jingroi anthem basotnat kanega school. The stage is yours, the time is yours. Give us. Nada pada jikamen kau keramu, ikut subuhnya, nak kampoi berkat bah nagalian ke Saint Michael School, nak kinong ilam jauh Saint Michael ikut dengan walpli yang kena kalap akan nekasi, nak kampoi berkat andre kajing dokumen dengan ukilat ikut subuhnya, bamiron rengkat hene kasi kalong ke burung bengaru, buat ke burung ru ya ke school jumpi, bapilala beliau penpeli hakanya kasih ke pemerintah. Dan sikin nanti ni kuat bermatang ni kilami bun ki riusan kibala syakri ya ka sino katau jungi bala syakri ya ka jadi riu jungi. Tengah kuat berpi ki nak school kidang pulih di kelas berper hakanya ke school. Pada yai trai stom yai trai minon bervideo yang usok bertiang hakanya jadi jumpi. Kum ngaku muai samla orang ba jong ka temri boy ngalabun ngamat bun gijinge ngalasya bun gijinge hagi por panganan school andrei kejing trai stom jonga kejing diharap ime ipa jonga ngalala banlong adu kande kumbapi minta te ngasu kwa bengkeren sandian namar banga kwa kan sibe kapor mo ngasu kwa bengkeren dian perkukur do ya kene ka Saint Michael Higher Secondary School mana minta kasih pelayo ya ketika lab coba temai ya pendenkam ya ka tatum kajing pendenkam jumpi omdei ben le jabo omdei ben pensnew ya ka andre ele ben ri ben sumar ben ben bu ba bu renti kumba kalalong mentah aku aru ladang awan hakabor syai singi aku aru ben abrid isu om tangane aku ban upgrade isu om tangani school jupi andre hadi school ki bodon agiri ki thaina gondong jungi khamtame te kajing ai kublai tolong ke bakam kerpang de syaka mission mo ada kane ke school niam le ke school mission ki bodon le se kri boh jungi kadang sadin andre kajing don jungi ki school mission kadang ai mission kadang yo shu ikna school andre bandong bagi ke school government ru adu mentang iduna ba apa kacang ribu jungi te na ai kajing sebelah ya ka balang katolik mo kamtam ba ke lala on sen bun klik school apa ka konsulsi jungi apa ribu jungi ba ka jelai bro kowe te ka borong ko bakra bale saka katolik namar da ke lala on sen bun ki school apa namar balada ki school gimdan ka jai berdiri ka sadam no mano bala on baru pulih dari school baremdor dan dari school ke Bashabar. Dari ladang don ke school Islong jungi, itu iyo kalat ban school dan guna kena ke draw up mo kena ke bepep nak ke kedan poi matrik poi lah ya pep school. Dari kajing don jungi dari school balang dan dari school miam tolong gaba aji korku ini ke nong Islong ke tem riboy. Te ngamdon ki sibon ni ken makan na kane gasing syukur kukur do ya fi ki kena school lajan ke exam manta to da yai pule minot yai pule
sitom ba pinpoi syakathong jong ka jingjok ba chisin gaski pisolong kalawai jong ka jat benrio kasi jungi te hakane kasi ngamdon sibun ikantin su ai kubrei biang sasisin yai Father Pius nang yai Father badon kat hangni ba di sister jong kane ka Saint Michael School nang ni bak kinoi hikai aku bak kinoi hikai bak kina school ini don ke jinge prelang bonding mo go bagi le prelang nang bigi le la ban ra yang dona nang karpat yai Father Pius dan yai ba mo nadon kene ka jing ai subhan nak liang jonga ya ka ban upgrade shu ya kene kalap ban upgrade shu ya kene kalap ngamdon sibun re nyaku mu somla ba mo kwa ban ai kene ka jing ai subhan ka basilak tengka namata kalap hakale ka school dugi for this grace rather and for this privilege to inaugurate it today through Shri Primson Magadot. So we are also grateful, especially to our chief guest, for being so kind, so humble, to come to this small but of course a very meaningful program with his presence. Like I said earlier, this will be placed on record in the history of our school. So sir, this will not go away simply like that, but it will remain in the history of our school for all times to come. So we are so grateful to you for making yourself available for our school today, and we wish you well. We pray for you, and we also extend our blessings to you, especially as you prepare yourself for your forthcoming election.